Dua lang ngalin niya apo ti mapupukaw. Intan neneng jay katal talunan, inta kurus dumdumabakan, adu kita ken masaramsam, ibagam no anya, ti magustuak unay, siyak tut umuli, tapno pilyekto, dagiti bunga, ken kaisagot ko. Kwak 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 wow kwak kwak wow wow kwak 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 kwak. Agor ka man tatlong bibig sa mata. Dahil ta apo ti mapupukaw nga letra na apo iti jo apo i-text yun lang iti. Text line tayo si awang mutan. Ayan eh, 0926-7620944. Ayan, with 500 peso cash or load equivalent apo ti matayo. Duwang nga linya. Cut! Awang pa mo nag-text. Tap no mapanon. Tap no maimas dahil ti sumungbat. Ulitik pa maminsan pa. Wana. For 500 pesos, apo ay lalay nyo. Iya pa nyo dagiti apong nyo ditan. Wan. Ampok na isuda makaamot dito yung sonata. Oo. Kurkada nag-text siya. Intan neneng jay katal talunan, inta agpurus dumduma abakan, adua kita ken masaramsam, ibagam no anya, ti magustuam unay, siyak tut umuli, tapno pilyekto, dagiti bunga, ken kaisagot ko. Kwak 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 kwak. Tatlong bibig nga talaga na ito yan. Kwak 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 kwak. Kwak 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 kwak. Wow. Okay, ada nag-text yung mali. Ada mali na nga word. Ay, Ada ilay. mali na kita medyo na ko. Agor ka bata. Ayan, apo nagsaya. Dahil ito nga contest talaga mga Agor ka bata. Sharon Antonio, purok daw sa Baluarte, Santiago. Kita man daw ito na ito na, sungba na siya. Maday, sa bali nagturungan na. Anya. Nagpapurok dos baluarte mo dahil jay sa bali. Okay, kita umpay, barbaring isudan. Agor ka, makapag-gurat kita talaga touch screen siya. Kata lamang kay gumti ka sa Abe nga may touch screen kakaham ka. Kita manday tao. Tara. Maday mo lata, nagpasan Guillermo Jaraw Jones mo dahil jay lyrics na. Agor ka. Ay, apo, Ado, ti... Dati nga eh. Pakigreet kung kunanan mo sa bali mo. Greetings mo. Natanay. Ay na. Ay, talaga ka. Awa. Betsa. Ni, title mo, imbaga na na itaw. Ingkan neneng kunanan mo. Ibabaon na mo ni neneng. Intan neneng. Dati nga eh. Dahil to'y abo, we have a winner. Apaw, naglengan. Matan. Sino na itaw? Nakapahaw. Kita, entaman no gusto na the lyrics na. Sige. Kwak, kwak, kwak. Wow. No, iso na ito ya. 500 pesos. Sige man. Kitaan ka man. Okay. Intan neneng jay katal talunan, inta agpurus dumdumabakan, adua kita ken masaramsam, ibagam no anya, ti magustuak unay, siyak tut umuli, tapno pilyekto, dagiti bunga, ken kaisagot ko, tangamin no sika, ti pagpaayan na, kasayaatan puro sek para ken ka. Nakita mat. Usto la unay tayo sungbat na, ken na. Dito yan eh.
Virgil Igadin Patol Santiago City. Yes, Virgil Igadin of Patol. Barong nga tada itak Virgil Igadin. Anang ay garaw. Apet agnagan ti Virgil pa itat tangala panawan. Awanan, lakay dayta for sure, lakay dayta. Ugur ka tayo lista tagaroon din number na. Apo, isuti mo na, ato ti simong bat actually, nasurok da amin nga 60. Nga simong bat nga misuti ka unaan nga nakaala ti correct answer. Thank you very much. Kat manan, iti ganda ti for decado apo kat pabaknangan ti literature iti Ilocano by our Songs of Love and Life. Apo, laulaw na nga English. Ilocano man. Iti ganda apo iti for decado Production Incorporated kat pabaknangan ti literatura Ilocano babayin iti musika nga nagtao iti puso kan biyag iti tao. Dahil tangarod kat agor ka alauna oras ditan goyang baka masapol na nag-break hampay 1:35 ayan agor ka nauti simong ba mo tay kapsat ko piman iso na din na minsan tinang tati premyo ana din kabil na tuwing ako tangamin no si katipag paayan na kasayaatan puro sek para kengka ha kono ni man ko nga rin gusto mo lang ang mahana mo bagay ti sumong bata isong argument iti dapat dito mo tawag dito kita baka no emergency pag adan natin nga tao di kanal ay basta lagi na mo naglagaw babalatan na Idakas na ka, apo ulitin mi, apo ka aruba ka di aya, anusan nyo ka di haang at tumawag at this moment, ado una iti text message, hami mabasa no kadagiti mensahe yon. Kadagiti agbibuya kanyami dito ruar, good afternoon ka na kayo, mabalin nyo mo ti sumbrik itoy, kan makikinatawa kayo kanyami. May sabi nga greetings, manong, kablaawang man amin nga kabagyan manen. Manan, kuna na Orpiano family, Tita Luna, Santiago. Nay, nabasag tatay da ito yan, agur ka. Agpangato ta. Kunangbat ni Jeremy Ventura, good afternoon, idol pakigrityo man, mga kabarangayang ko, lalo na sa Ventura family, sa barangay Nagbukel, San Isidro, at ang kasama namin na nasa hospital ngayon, Warren Aguilar, pagaling ka from Taiwan, Jeremy Ventura. Salamat kuya and God bless po. Good afternoon to Ading Lina Ballesteros of Israel and hello Ading JM Konana. Sino pa yung messages? Doon ay agor ka tama di maapot tirugina apo nakanchokos ko pa pwede mo babasa okay dapat greetings mo apo ko nagaduda dito before we go on with our next page agor ka hi kuya pakitugtog yung man tayo pinal kang atok ma'am it's me Judy May pagirigan ng Fugo Jones Isabela ana sige man nakita ka man pa itinag patitok ma'am tawa ada tumawag di sa Anatoy, Kuya Jun and JM, pakikanta nga po yung managutang. Ay. Good afternoon po, great commander gitay naka-duty nga guard ti M. Lulier from your head guard. Triolo JD. Ano naman? M. Lulier, may sakadagiti pag-alalaan tanong dati agpatpotulud. Sika. Uri mo sika, apay sa alaang. Okay, nakiti gwardya po ti M. Agor Lulier. ka, kung natin ating kablawak manda Kuya Ayong, Kuya Dalmas, kan Richard, amadabag dengdengag programa yung ating JM kin Kuya Jun. Ag-request kayo man tay. Makapasala asunata, tayo man makapaagas ti Banog, Merily Ribas. Iso mo la, ang abinasam na tayo magayam. Ka-office mate ko dahil tayo, apo. Office mate mo, ayan. Hello, Ate Merily, kamusta dita? Nga Ruth. Dandanin nga. Pumanaw da apo ti munisipyo da gito ita. Nalpasan ti kontrata dagat sapi ko no. No sinuman apo ti agdingdingeg. Ito ta. Nga adaban na kabalin na. Isubliyo man ni amma ko no. Alaan nyo dita pag-ubraan nyo. Oray security. Security guard ka ti M. Luwilyer dita. Sindis. Okay. Okay nga Rod. Kada tayo amin. May isang sonata. Yo. Nabayag akon tilupungin Jakpay naramanan Tay kunkunadaanan Pilin day di tatang Ay anak huwin kakatramanan Gayam tay nananam Tay tukmam apinalkang Ay nakitak tao Anya nga o. Ay nakitak tao Anya nga o. Ay nakitak tao Nigti balayo Sombra ka.
Intaman agi. Data man, sige. Intaman agi. Ay, Intaman agi. Yuli ikayo. very good. Ayan yan nga or. Ayan yan nga or. Hi, Ma'am Jane. Ayan yan nga or. Rosti onegyo. Nagdakil tatol. Nagdakil tatol. Nagdakil tatol. Bektala ka sa'yo. Nabayag akon to'y lubungen. Jakpay naramanan. Jakpay naramanan. Tay kun kunadaanan anam. Bilin day di tatang. Ay anak huwin kakadramanan. Gayam tay nananam. Tay tukmem apinalkang. Aprosak mantaso. Apros am lata. Aprosak mantaso. Nakasagana ak. Aprosak mantaso. Tot ipongan niyo. Sa bali mo gayam. Napo daw talop. Ay, nangisit. Napo daw talop. Nangisit. Napo daw talop. Lupot akinopin mo. Ay, talaga. Nalaing di para laba. Nagadong apul. Oh. Nagadong apul. Aha. Nagadong apul. Sa tapan diling mo. Pumasok po Anak kayo. nakatio. Anak nakatio. Anak nakatio. Pisyal ti baryo. Naimbag nga malam yung manong June, kin ating John Mark, greet ko man, manong ni James, nga apo mi, nga kasangay na itong bigat at pati celebration na manong, umay kayo, thank you manong, kabsat, regiti, bisita ni manong, naimbag nga malam yo, from Robelina Cuaresma de la Cruz of San Miguel, Ramon Isabela. Nabayag akon to'y lubungen. Jakpay naramanan. Jakpay naramanan. Tay kun kunadaanan anam. Bilin day di tatang. Ay anak huwin kakadramanan. Gayam tay nananam. Tay tukmam apinalkang. Gayam tay nananam. Tay tukmam apinalkang. Okay, dito nga roti sunatang request na katata. Apo na katutang nag-request dita kat ada nagsurat mo nakatatidog mo unay ti text message na iti message na ko na natoy. Pang im-imkin siya ba? Uwan, ilipas ko, padasag. Naimbag nga layo man yan, dito Sweet Radio Station, Manong June and Balong John Mark. Manong pakikablaw mo man, nilakay ko ni Danny Santiago, dita Puroksia de Benavista, Santiago City. Ti advance happy birthday into July 29. Ken aminen nga FDD, agor katakitan tayo katuloy na. Stakeholders, ken kablaawan man manong ni Romy Asprer, ading Luz Padasa, Asprer ni Balong Shervin Padasas. Kung ano to ay manong kasalukuyan nga apan kami beach, si kayo tidingdinggan mi. Makaparagsak, enjoy na enjoy kami kan kastamot gayam tay pamilya ni ading Coselia Ramos, Junar, Jaisel, apo at idugpay, duapay nga page, apo. Siyempre no, kente anak ko nga ni Erich Castillo, nga kakadwada jay luganda. Jack Makastruk, ta-chat online ko na damdamang ay tuloy jay message ni ading Sonia Castillo, Santiago of Rome, Italy. And of course, we have here our sponsor. Ay, wala, kuwan lang to, adlang. Lakas jay, apo. Oh. Kung ano sponsor to tayo, apo. Sponsor na natin. Ako na dito, tara, biyahe tayo. Van for hire to any point of Luzon. Kung na, please call or text Jason Gallardo of saan? Santiago City. Dito iti number na po 0935-3277-44. Ulitek, 0935-3277-44. Ayan, van for hire. Apay awan nga ta iti... Kuliglig for hire siya. Di kaya tagbiyahe nung kuliglig ti paglugaran na Sige, patuki. Patuki for hire. Dahil kita kumakal. Pag iti patok, ay woon, may iti patuki for hire. Uy na. Isunto ti negosyo, tawan mo trabaho mo. Ay, daddy lai. Papalit mo lata. Okay. Oh, anda. Ado pa iti messages, but I guess, Break time? Ay. Made, may sabi nga sunata. Anya ka ta.
mangbasa kamot. Okay Manong nang bangal dayo dita estasyon Sweet Radio. Lawak man nag agmamajong. DJ Balaymi nga da Uncle Ben, Uncle Amboy, Uncle Junior ken ni manang ko nga Eva nga Renati Majongan. Apo kanamin nga buy-buya kanya da manong kablao nagapo ni Bani de Vera ken agitoy pay kadwak ditoy parlor nga da Gemma, Reggie, Rika, Jelay Maxi sa Kamaurin. Regards kano ti batch 78 of LSR. Kuna ni manong Reggie. Once again, good afternoon kang ka ating Bani. Thank you very much for participating the last time. Sikati nanghabak. Sikati Corona. Ayan, inahabak mo na kita kakadom dita parlor. Kat iti mauding aso natin para iti first hour. Iti adda kami manen. Ito yung Laing Sweet Radio 97.7 Santiago City. Medyo green basit apo. Ganyo matarosan, kulay blue. Yes. Ingat po. Nagsabong kenayat ay pa'y tigasan. Sabong ken iliw datu ken riga. Awan laeng mauray kung nga kasing kanyak nudila eng talangang mamabuy-buya. Malipot pa'y idi sikatay pimanaw. Inilbilang ko tipet sa tiinal daw. Sa nga pulo ketaluti mabilang iti mayo. Simang pet kabyag kudakel tabuksit mo. Ala bigbigan man no siyak madladay di. Ikain ay ayat sirok sa lamagi. Agsang sangit day tuy pusok no. Malaglagip ko dagidi. Day di kasla bumbilya nga ang subli-subli. Laki ni Manong Melvin. Bumbilya ka no. Oray la imbisa. Nagsabong kenayat ay pa'y tigasan. Nagsabong ken iliw datu ken riga. Awan laeng mauray kung nga kasing kaniyak nudila eng talangang amabuy-buya. Manipot pa'y idi sikatay pinmanaw. Pinilbilang ko tipet sa tiinal daw. Sa mapulo ketaluti mabilang iti mayo. Simang pet kabyag kudakel tabuksit mo. Ala bigbigan man no siyak madladay di. Inkain ay ayat sirok sa lamagi. Agsang sangit day tuy pusok no. Malaglagip ko dagidi. Day di kasla sardinas nga agsubli-subli. Napukawag. Agsang sangit day tuy pusok no. Malaglagip ko dagidi. Day di kasla uong nga agsubli-subli. Agsang sangit day tuy pusok no. Malaglagip ko dagidi. Day di kasla sili nga agsubli-subli. Ayan, bimasit nagpaling nga sili. Kakarod, karo ba, damdaman lang ito no second portion iti programa tayo, basaan tayo iti may isang surat nga nagkapo iti pagayam tayo nga nagkapo sa Jaya. May sa barangay iti Etsyage, Isabela. Kat dagiti kahit naapo ti sumurat kita kami para iti life story tamo at dagiti pakasaritaan dati biyag at dagiti ups and down kan dagiti successes iti biyag. Gilang Facebook niya po mabalin nyo isend dagiti sursurat yun. Gat agsubli ti 4D kaduaw kalpasan iti sumagmamano nga pamalagip. 97.7 Sweet! Magatangin.